yun, guys. TFC subscribers. We love you all. Yeah. Upload. Hindi parang hita yung nakakapel. Hita mo ba na early? Ano ba? Hindi naman ako sigay na mag-decision papa. Patingin. Gaga ka. Ayan. Hello. I miss you. I love you. Nico. Good morning, starshine. Sino yun? Wait. Ay, sabihin yung mga crush na. Sige. Dapat interview game. Ay, urang! Wait, Nikki. Who's your crush? Sa Mr. Kyle Patrick. You. Me. Ah. Ano? Sino ba? Narcissist. Si ano? Yeah. Ikaw. Sino? Sige, start na pa. You. Ako, kilala niya na eh. Who? Diba? Pinakaganon lang. Sino? Sino yun? Pinakaganon lang. Yung kakilala yun. Yung kulot. Mamang kulot. ID mo. Crush ba yun? Ayan o. Garapaw nakalagay. Ay, hindi garapaw. Ako. Diba? Si Ikaw. ano? Si Frank Iron. Kahit sino. Ikaw, babae. Michael. Ay! It's already Mr. and Mrs. Sweet sometimes. Ganda. Yung parang kinakounsel sila. Yeah. Divorceonist. Lesbian baby. Lesbon. Yeah. Wala na yan. That's good. Naka-record pa rin eh. Kunyari naghahalikan tayong lahat. Sorry. Hello, Shane! Who's this girl? Sino to? Fame! What are you doing? Wala yun. Wala. Wait lang. Unisys. Next line. Paparazzi. Can we cut that? Mrs. Ang? Can we cut camera off? Take the camera off. I'm sorry, I'm not in the mood for interview right now. Dito, tagal naman niya. Go, Nico! Game picture. Sige,